Dobar dan, ja sam Nina Zuko. Od svoje 13. godine bavim se gledanjem tarot koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, pa čak što više i u svijetu. Na postavljena pitanja koja vi budete postavili možete dobiti odgovor. S tim da recimo ako je ljubav u pitanju, date mi neke pitanje i otvaramo najmanje 4 do 5 karata gdje dobijete konkretne odgovore. Ako imate neka otežanja, ako vam neko stoji na putu, ako postoji neko rješenje, u svakom slučaju dobijemo konačno rješenje vašeg pitanja, vašeg postavljenog pitanja. I da nemate postavljeno pitanje, ja sama vidim i onda vas pitam za neka otežanja koja su mi se pokazala. Ne znam šta bih vam još mogla reći, s tim da vam mogu samo reći da sve što vas zanima možete da kupite časopis Aura. Na sva postavljena pitanja ćete dobiti tamo odgovore. Veliko, besplatno odgovore dobivate i u svakom slučaju veliko vam hvala, volim vas vaša Nina. Ćao!